Kajingelang benungkong nak benta kacipin baik puat hakawat kabaar lani ka phase 2 hapdeng gejala meklaya bat Assam kelas dang ka Arab Sautrik Jumbang Arjar Fly ha Assam State Guest House number 1 koina dhara khanapara hakapur kharwei beje mistap ha kajingelang le don lang documentary rongba gejala meklaya bat Assam katau Konrad ke sangma bat Uhimanta Biswa Sarma ki Menteri Sarkar nalor ke officer kemudian syukdau bagi ni Menteri Rangba ilasoi Memorandum of Understanding MOU penbej put joko phase 1 haka arpanai trek ulber arjar fuar hakamat Menteri Kampoi yang kesukar India wa Amit Shah ka Memorandum of Understanding MOU penbej put phase 1 kelalong halor rutli kicaka bakantop Tarabari Jizang Hahim Boglapara Khanapara Pilangkata berrata cera kini ki arjala kidang pengkrea bantup telun syakmat nagbenta kecing keren penbej put hak phase 2 halo kin rutli kicaka kata ka Langpi, Bordwar, Nongwak Mau Tumur, Blok 1, Blok 2, Bat Khanduli. Dr. Vijay Kumar This was